khovel thuruk in thup mak ber Isua hi Isua ani rengem Isua chanchin hi chui ani na satoa khovel thuruk ril ber le turu ber kan phor chuak don ani mi pakhat Peter Kramer midang lam tak tu na Christian history chui mek tu Catholic mun pui Vatican ho archive le document poi mo ho du do kal tlang thei Vatican chunga khuan oma chu pa ne tang chuan information tam tak aput chuak ta a chu thuput ru chu kan soi don ani Isua chungchanga thuruk to phi kan tar lang don ani in vain chi bai ule he kan thu soi lai mek hi ngai tha chuak hrang turin kan ngen lok chi a i ngai thak zo nuwa thutluk na siam ang che ngai tha zo lawa thutluk na siam mai thin kan oma hei hian athuken a thel fo thina wangin kan video siam tum chan athuken a thel ta thina hei hi episode 1 ani ya episode 2 ngai thangai turin kan ngen lok che ani Persian le Isua tin bultanila Isua pian ma dei khan rom ho le Persian ho hi ain do na sa hleya voi khat phei chu BC somlina vela khan Antioch of Syria tuna Palestine atanga hnai taka khan ain do nge nge ya Parthian ho chuan tan na sa taka kho in rom ho chu Asia ram atangin hun rei lo te an chuak theita ani Palestine chu Parthial ram chunga kum thum oma Parthial Judami Antigona sa chuan opta a Parthian ho laka tang hian lal heroda kha atlan chen he nge ani Parthian chawin an tan em wangin heti hun lai hian Antigona sa hi Juda ho jinga chuan larpo alar hle nge nge a Parthian chaw Euphrates luikana ain suan nuin Antigona sa hi ama le ama Juda ho lala in siam atuma ma se lal heroda khan a hneta ani Mark Antony Cleopatra ne na ain ngai zona wanga rom ho hroi tu chuan Antigona sa hi alu tan turin thu a pe a hei hi Flavius Josephus 1st century historian chin chia dana chuan Juda ho ti lom na na nia an huat em lal heroda an pom le theina tura ati ani Mark Antony chuan Parthia ram chu BC somthum pasari atanga thum rokvel khan na satakina runa ma se sipai te hi Parthian ho chuan an hne fai veka hetian na sataka ain do nu hian ain kara remna rei taka om pha ta a BC somthum paruka tanga edi sumnga pariat vel theng khan ain kara hian remna a om ani helai hi lo chin chia reng lakan dua nakina kan thil soi tura poimo deuna anei don ani helal ram pahni rom le Parthia in kara hian remna om lo se chuan Isua chanchina thil theng then khat po kha thil theilo hul hwal turania hemi chungchanga hi chuan khochak mi fingte ron kal chungchanga po khan ani ome mathaya bung ni chang khat tanga som pahnia kan hmuwa khochak mi fingte chu Isua hne na thil pek pe turin an ron kal thu kan hmu ani kha khochak mi fingte hi Bible hian tu te nge an nia khoilam atanga ron kal nge an nia soilang mi alawa an ron kal na lampang khochak ti zong asoya chu wangin han chu chian chuan khochak mi fingte po kha Parthian ho hi an ni mel viawa Megi ho hi Parthian ram chuang me poimo tak an nia Parthia hian ram ro rel tu pani poimo tak an nia pakhat jok chu lal thisen kai lal chung kwa da arsasit anti mai an nia adang le chu lal thisen kai lem lo pui thiam ho Megi khochak mi fingte an nia Megi le mi fingte hi anin kopa kan hria dan tura chuan Magistens ti an nia mathaya bung ni chang khata chuan khochak lama ta mi fingte Jerusalem khuwa an lo kala ti kan huwa Isua chi bai buk turan ni he thu mi fingte Weisman ti hi ania taka chuan Parthian Magistens te hi an ni mel viau Greek trong Magian ti hi sap trong chuan Weisman ti in an letlinga mizo trong in khochak mi fingte ti in kan lo hreta ani chumi omzia chu Persian astronomer emo pui thiam ti na ani Isua hun lai khan Parthia hian Persia hi oprenga chu wangin khochak mi fingte po kha Magistens polami member an ni arin om Parthia lo ram chunga din hun sang le poimo tak chel an nia mitam takin khochak mi fingte kha pathum angin kan ngai ngota mathaya zia ka khan khochak mi fingte kha engza nge an ni asoi lawa ma se an thil pe kha pathum ani awangin mi pathum anga ngai mei chaw an ni joka mathaya bung ni chang khata tanga chang som pani kha chiang taka kan ena kan zir chian chuan khochak mi fingte kha pathuma in an tam hmel viawa Parthian ho hi Israel nam som zinga thanga ngai an nia an pui thiam te hi la via thla te an ni theina la ya ombok Israel nam som emo som pani en tirnan khochak mi fingte kha som emo som pani vel an ni theina la ya om ani tin Bible hian khochak mi fingte khan Isua khan ran ina ni lawin in ho sa an hmu thu kan hmu theya
Mathaya bung ni chang som pakhat Luka bung ni chang ria chang som lia khan beram pu ten Isu chi baibuk tura an kal thuwa in ziaka ma se khati hun lai khan khochak mi fing te kha asoilang mi alo bok Mathaya bung ni chang ria da khan Herodan pui thiam lalte le khaziak tu te thena tanga hriat danin Mesia chu Bethlehem khuwa apiang don ti a hria a chumi hnuwa Herodan arukin ni fing te chu akawa dil chu takin arsilan lai chu azot chuak te kan hule a Bethlehem lampanin akal tirta ani kha ngun taka kan ngai tua chuan mi fing ten Isu an vatlo le Herodan no sen kum ni hnuai lama tha tir dana khan Heroda le Jerusalem mi puide khan Isu pian kha kum ni vel zen zon hnuwa an hre chau ani hmela Bible sei mang hi han chut chian tak tak chuan mi fing te hena arsiron lan hun kha Isu pian hnu fe kum ni vel dei ani hmel viawa mi fing te kha parthia rama mi poimo tak tak an ni kan ti to kha Arsian hena arin lang khan in buat sei na sa tak an nei ngei arin oma chuwangin Judai rama an jin ko nga po hian hun rei tak adu ngeyang Arsi kha Isu pian che in mi fing te hena khan a in lar ni chuan in buat sei hun chung zong zong le an jin kong hun chung zong zong ngai to chuan Isu kha mi fing ten an va mu khan no sen thlai eng mo zat emo kum ni vel dei ani mel viawani Mathaya bung ni chang khata tanga chang thum tin lal Heroda alal laya Judai rama Bethlehem khuwa Isu alo pianin ngai te khochak lama ta mi fing te Jerusalem khuwa an lo kala khoya nge Juda te lal lo piang chu khochak lama arsi kan huwa ama chi baibuk turin kan lo kal ani an tia tin lal Heroda chuan chu a hriat vele amang ang ta a Jerusalem mi zong zong po an mang ang ve a helai chang hian en leila mi fing pathum lekin Heroda kha arukin lal ina an va muwa arukin Isu an hule a chumi hnuwa Judai ram kalsanin parthia rama an hole ti kan hulo mi fing te kha Jerusalem an thleng khan Jerusalem mi zong zong an mang ang ve a ti lai tak hian mi zong zong in an hria ti kha atilang chiang min alang ani chuwang mi fing te hi mitlem te le aru karon kal dek dek an ni arin lawa lal no che baibuk tur chu sakor to lai lirnen bungro tam tham tak phurin mi zong zong hriat thei turin sipai thanem tak ven an hnuaya an ron kal bung bung ani hmel viau zo ka mi fing te kha parthia rama poimo tak tak Parthian resistance an di hmel viau kan ti to kha chuwangin sipai thanem tok tak ven him na hnuaya an jin arin om viawani tin ro hlu tam tak nena lal chi baibuk tura jin chuak an ne awangin sipai po thanem tok tak an hruai arin om bok heti hun lai hian ro sum tam tak nena jin chua chu thil ho om tak ani ti kan hriatel apoi mo em bok ani tin Juda telal meu chi baibuk tura ram hlataka tanga ron kal an ni awangin an thil pek ron ken kha tlem te ani arin om lo sakor to lai lira phur tham loi emo thanem tak thil pek rang ka chakte berote le mura te kha an ron ken arin om thupui lama alu tila ole tuna chung kan thupui tak tak kan lu tang sang kha joko som sari paruk November ni sari khan Parthian hun hlui tuna notice ran vela khon archaeologist ten Alekir tlang mountain thut mun bula inding building hlui man lai Parthian pui thiam hoin an lu thin ni nge yangai an lai chuaka chuan lei chu excavation a chuan thil ro pui le mak em mai an hu chuaka ni ma se Vatican lamin arangin an thup bo hala chu thil in thup le mak tak chu tuna kan soi tur chu ani ahma salama khan Parthian le rom ho in ngei lo zia kan soi to a BC somthum paruka tanga somnga pariat AD vel thengrem na om kan ti kha he in rem lai hian Parthian ho hian rom ho laka conspiracy turul tuk an lo na ya chung documents vel chu ani sang kha chu ko som sari paruk November ni sarian hu chuwa khovel na hriat lo tu ma poin hriat lo nian ngai ma se mi pakhat Vatican chuanga mi Peter Kramer an hena tanga hriat ru kan di tak chu he documents an char chua thu in jek tlang pui hi soi thuak ta ila khatia rom le Parthian ho in kara rem na om tak che atang khan Parthian ho ril ruwa chuan nakin zela rom ho nen hian inti boile hun kan la nei le dona chuwangin rom lal ram hi ti chiat dan tur kan ngai tu anga yani ti in thil mak lutuk an lo ruwa mana Parthian mi fing le mi thiam ho chuan an ngai tu na ril ber le hriat na zong zong an han som khoma rom ho ti chiat na thaber chu sa khuwa hi ani ti an ngai tu chuak ta a he an plan hi kum ni khat lek thil tur ani lawa Parthian ho zong zong po an ral vek nuwa an plan hi chu kal zel tura duan ani chuti Royal Parthian ho hian Judaism Juda sa khuwa hi an ho em boka Judaism ti chiat vek na turnen lam an duan chua chu ani Oli Parthian ho chuan Juda sa khuwa le khabu chuan han zir chiang tak taka
thuthung hlui lama Messiah prophecy thuthung hlui lama Messiah prophecy hrilok na zong zong nen an zir chianga chuta an character ron don chua chu Isua hi alo ni ta ani Parthian mi fing hawin an thil zir le ngai to masak ber chu Mika bunga chang hi nima sela nang Bethlehem Ephratha Judaram sangtam takzinga te hle mala nang mala ka tang hian Israel ho rorel tu tur katan alo chuakanga alo chuana chu ma sang ata chatuna tangin ani ti hi ani chutia arom ho le Juda ho Parthian ho chu in ngai om takan om lai chuan Bethlehem ano pangpiang tu chuan lo duang loka an chi thla dan tur zong zong po Parthian ho chuan an chui lok veka Davida thla kal zel atanga awom ang thei ber le Messiah ni thei turang ber an han duang loka Isua hi awom ang tabera Isua hi Rom le Judaism ti chhevek tu tur chu ani ngatinge khochak mi fingte kha Bible an ron lan ve ngot Parthian hawin kumsang tam tak nuwa an ma ni an chui theina tura an lo da lo kania chutia an no sen huala lo pian ta ka chuan Parthian ho khan lal ang mai in chi bai buk turin an zuk kal ta ma sen ma ni chu history le le khabu zia ka ain thup tlata ngatinge ti zona thayang chanchin thabu ho mathaya mar ka lu ka le zo hanate hi Parthian mi fing Megistenses ho lo ji avekania Isua character zong zong po kha an phua chop de uvek zo kania an conspiracy hi aturu rem rem lutuka soifia mai dom po in soi thiam chi ani lo zo ka kan soifia zo lawang ti a lo om zo kani Isua kumbawa lut tanghalila Isua kha kumsom pani ani atanga kumsom thum thleng kha a chanchin hriat mi alo ania hemi chanela po hian chungchang kan soi to kha heti lai hian Parthian ho hian Isua hi an lal rama an la chawa thiam na tin reng an zirtira mi hne theina le engkim mai an zirtira zirtir tu ro pui le thu soi thiam tak ni turin an cher char chara mi hring soi selbo ni turin an cher top ani ber mi fingin an hual vel renga sa khole khabu zong zong an zirtira Juda sa khole khabu phei chu hne takin an zirtir veka chuti lain Egypt lama tangin mit doi vai thiam tam takan hruai chho boka heng mit doi vai thiam ho hian Isua chu mit doi vai an zirtira illusion le magic trick na sa takin an zirtira ni Egyptian ho hi magic lama an sang ni di kan hriat kha Moses na tiang rula ati chan po khan an ti ve thei mai ani kha Persian mi fing Megistenses zinga an ho tu pa ber marka le khabu ziak tu phei chuan khovelin illusionist a hriat turu ber alani ang ti in an document pakhata chuna lo da hiala chuti rolin Isua thilmakti khan na sa takin athi anga alan hnu khan an zia bel le bok ani hei hi Parthian ho top secret pakhat ani awangin an mi fing Megistens ho le an lal te che in ein hril chonga Isua pian ma de atanga an lo duan to ani awangin hemison hi atira tanga abuai pui tu te an thi to poin dan hang fel fai tak an lo duan lok thlabang chuan an kalpui chho zelani chuan heti chung hian Parthian ho hian Isua chu India rama Hindu le Buddhist ho thiam na zir chuak turin hun engemaw chen an tir boka kalpo alo han kal nge yani hemi chanchin po hi chuidon theina tam tak oma ma se hei chu kan soivek lawang Buddhist le Hindu ho hne na ahanin zirti po hi ani theina em chu Isua zirtir na tam tak kha Hindu le Buddhist zirtir na ne inzul tak tak om ani en tir na pe ila Isua chuan tin mi in inchunga atia in du turang zelin mi chunga po ti ve ra u luka bungruk chang som thum pakhata kan huwa Hindu Mahabharata chuan one should never do that to another which one regards as injurious to one's own self. This in brief the rule of Dharma. Anusana Parva bungza som pathum chang sari mi in amata na thalo turang chi reng reng chu midang chunga ati turani lo Buddhist huzia hi chuan hmangai na le ngil nei na lampang hi ain ziak tau maya as a mother cares for her son all her days so towards all living things a man mind should be all embracing sutani pata bungza som li pakwa kan huani nuin anun chunga afapa hmangai ang hian thil nung chunga mi hring chuan aril ru apureng turani helo po hi inan na tam tak alom boka hei chu entir na tlem te chawania kan soi zaw lutuk lawang nichina kan soi Isua magic mid doi vai azir chungchang hi historical record cha po chuizon thei tur lo om thlap maya kumza somsari panga vel Greek cynic philosopher ro pui tak mai Peregrinus prote wan hu lok khan ngai tu na hmang mi selsa sa chuan Christian te do na thu chu true doctrine ti bu aziaka he tho hi Christian te do na huam zau tak thuzia kan hria thei ma saber ani ome selsa sa chuan
Juda Christian masate shroi tu masate an zirtir na le an thil ti thin te chu na taka soi selin abeya true doctrine thuziak hi abawa ma se Christian shroi tu masa origin a thuziak against selfast ti thupui contract el sam le khabuwa chuan kan hmu thei ani origin a soidan chuan selsa sa hi kumzabi panhi na laya Greek mithiam philosopher Christian do polami ania ama hi true doctrine account doctrine of Dionysius ti ziak tu ani awangin hriat a hlo em ani hemi chungchang hi origin na thuziak construct el sema chuan hmu thei ania origin na thuziak a chuan selsa sa hi Christian de dodal na thu true doctrine ti ziak tu ania he thuziak hi abawa ma se origin a thuziak atangin kan hmu theya Philip the Arab la lai khan origin a hian he thu hi nial thaturin adong ani mela chuta chuan origin a chan na le selsa cha chan le na po hi ain ziak tel nge a origin a thuziak hi hmu thei alani awangin selsa cha thuziak dik tak chu bo to ma se a thu hi origin a thuziak atang hian kan hmu thei ani selsa sa hian Isua pa hi rom sipai pakhat panthar ani thuwa ziaka he thu hi origin a beng chu a thleng tangeya selsa sa chuan Isua chu judai thingtlang kho pakhat ami juda kut na thok mi re thei tak te thangin a soya anu mari chu rom sipai pakhat panthara laka awi re awangin apai na hnot chuaka apasalin a hno chuata ka wangin zak tak le hming chetak na wa ko waya ti chuan son chu apaya a hringta a an re thei em awangin Isua chu ai gupta rama na thok tura kaltir ani ti asoya ai gupta rama omlai hian ai gupta mi ten ain ti thei pui em thin thil ti theina magic mak tak mai azira hemi nu hian a thil ti theina nen chuan ang kholama hole a pathian ang hialin an lo ngai ta ani ti na soya ma se selsa za hian ai gupta rama akal anga angai kha parthia rama Isua chu alo han kal zo kania chuti lain Isua thil makti kha ai gupta magician ho thil ti mak ne na in zul em awangin ai gupta rama kalin doi azir angin angai jok ani ma se ai gupta magician ho zirtir ani ero chu a soi sual lo thung Isuan rongbol na atran Isua rongbol hun chung kha chanchin thabu ho kan hu dan chuan kumthum chung vel ania ma se Isua rongbol hun chung kha parthian ho document satang chuan kum ni vel ani atoi jong soi mai la Isua chu tianga parthian ho hne na ain zir zo nu chuan parthian ho chuan judai ram vela an tir thale a ai gupta Egyptian ho hne na tanga a magic thiam te chuan dam lo te atidama heng lai hian dam doi thatak mai ai gupta doi thiam ho an man thin ramma an ti mai chu aru kin manga mithi kai tho ti vel kha chu atak tak ani lowa a hnuwa parthian mi fing hoin an zia bel ani chutia doi thiam em wang le a hriat na thuk em wang chuan hnung zui to po anei ve tanuala azria tir bik tur mi som pahni po a hnung zui to te jinga tang chuan a thlang chuak ngei boka oin ti pun le tui chunga kalte po kha ati tak taka ma se mid doi vai illusion mai mai ani ti kan hriat a tho me kum sang ni hnuwa Christian zil le dynamo te poin an ron ti thiam ve ta chau ani hi chu wanga lom parthian mi fing pa khan khovela illusionist turuber ani ang alo ti hial ni heti lai hian zirtir than chuade point Isua kha pathian tak tak ani an ring vek towa ti chuan a doi le athu soi thiam em wang chuan mi in an bor ang reng viawa ma se ataka chuan bible a in jiang em min alar lo chutia alar ve ang reng dak viawa chuan juda sa kholamin an lo ngai thei lo boka man atok ta a parthian mi fing ho tum a fu chho zel ani chu ma se parthian ho hi an thutia man het ve tlata emission izo huna kan lal rama idam chungin nuam satakin ikhosang ho sanga tin rengin kan vurang cheti an tiam tlat ani chutia Isua khen be tur thuan han ti tluk rup mai chu parthian hoin an han hriat chuan arangin pilat hena thamna sumtam lutuk sumtam mang khengin an juk vur ta hek maya Isua kha ti thi tak tak lo turin an tita ani tin na shom lutuk ator lo nan dam doyam pe boka hei hi parthian ho tan chuan chance thalutuk le mi thijinga ta a tho le mitam takin an rin na chan tur pakhat ania an lo phutang le ngal veka pilata thamania chu wangin ama Isua kheng betu tur rom sipai ho jong jong kha chu buaina om lo ti hreta ila Isua chu a chawlutuk mai an la thla a thiang in an puanga thana an zala ma se thana an zal hnu hian a ruk bokin parthian ho chuan an dam doi thalutuk mangin Isua chu nithum chungin an en kol dam le veka an dam doi thiam tin reng ten thei top chuin an en kol ta a azira tirte point Isua kha pathian tak tak ani an ring vek to kan ti kha heta hian a rukin parthian honen communication an nei renga heta a thina ta a tho le chia hian azira tirte a po pathian ni zia fin fia don ani
chutian ni thum chunga an en kol dam le vek ta ka chuan a thlan a Isua chu an kir tir le a chuta tang chuan ni thum tu ka mit thi tho le angin a tho chuak ta ani ngati nge khati hun laia rom si pai le pilata le a ho te khan khati khoba thil mak le thlan ven reng chung po a mit thi jinga ta a tho le khan oi lo chan a chan dik tak chu thlan veng tu te po kha an tham vek an ni a pilata po khan parthian ho conspiracy zong zong chu a hrelo ma se Isua kha a thi tak tak lo ti a hriat wangin a oi lo ani ti chuan Isua chu a zirti te hena a in lana akal bo ta deya parthian rama chuan nuam satakin tar kunin a han thi ta zo ani ma se adam chungin Isua identity hi thup ani ya Isua hi tunge ani tak tak hriat thei ani lo ani ole heti china hian kan du tok photanga episode 1 atop photani episode 2 lama Persian ho thil tumte India rama Isua thi thu te le Trunel's theory le he thuziak ani chante kan soi zomanga angai nom don chawani